Anya laki din! Apaw, talagang sakit din nga graduar kan iti kinabak mo ha, paray. Sana paring-paring paray. Talaga nga graduar ako. Nagpindas magayam ti kayan-ayat mo, paray. Apan ipanag ko namin ti dayta rupa. Sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anilakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay, mong gayam. Anya nga tinagan ti kayan-ayat mo? Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Ke, nagamamon niyo ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulang mo tamamon na. Si kaki di mo, paray. Nagamamu kami iti kasar ni Lloyda iti Biskaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na iti. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Ay na, Tagalog ka na, paray. Halaga mo ta. Kat kanong artist siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti uwak-wak. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa. Tapno manayunak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon pare. Anya lakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan ka, hani? Ay, angaw na lang met honey. Anya, kata-graduate iti kinabaa. Kuna yan. Sa bagay, pudnumat kat di ito. Iso nga, adapay nga igaid ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti ornong ko iti bangkaw. Tapno may kasar kamaten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Gamno para kanya. Simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? Anwan ta tibong nga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo tinagkasar abongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, gusto kay ti datang yung bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam at ikayat ko kat bongga. Sana, kas itinako na, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumadi kasar mo. Ha? Hape anak ko naman ita, aning ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastama ti panagayat na kanya. Ah, nakunak day ta, Gabot amok namin di ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawamit. Oy, si Kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakastagi ibagbaga mo ay? Ha? Ang mga nun niya piti panunutan na namang nagnarita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Kamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ngam imay kapailangan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kiti ay iti tricycle ang nagluganak nga imay. Ha? Naku na nga min nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawon taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay na, nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatik ko kinilando. Ay, awanan di may bagagpaygan ka, Christine. Adamin kan katikayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak ano kasta manang. Mala, awan na nyaman na. O, sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Paano kitain ni manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabyan tayo. Ay, nagasa ta
ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Api anak ko ng day tamare. Uwan Tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Angam na nakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta, mare. Isulaan ti babae an amok akasta unay ti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta, mare. Sapay la ko mga rod da isunti gasat ni Manong Mulanto. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga no makabirok pa iti sa bali. Ay, wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso ang kanayon ko apalpalagipan. Kundi ba ni manong ko alando. Nga ay sos, Diyos mio. Nasa matiti babae, anya lagi din. Nay, unayin na nga isang baray. Ah. Pagat lapayag ko naman. Apay, mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo, paray? Takas taunay pa nag-isiisa mo. Ay, anda ka chat ko babae ija abroad, pare. Anya, babae ija bro nga. Uwan, pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy, nagpunaw. Kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rejay. Anya, ay unay kan paray. At dala nga ro dun ni Christine na kaya na yat mo. Nga magkichatat ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit di mo. Reserba adi. Anya, ay reserba nga ibagbaga. Napintas lang nga ro din. Kin nagsing po ni Christine na girlfriend mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya, Oh, kita ang picture minsan na kanya ko. Nagpintasan ka ni. Oh. Ah. Ha? Ora sino mat alalaki akat matin nagtirik na iti dahi talang Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay lang do. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napahisam nakmanan iti day tagay bagham. Ha? Kastoy lataan. Napintas kan agay ayat lata iti napudnugan ka, lando my loves. Oh, naggana sa'yo. Manulagan a bulan. Makaawid akmatan dita Pilipinas. Amom kadi, excited ako na makakita kan ka. Kasta akmat, Brenda. Excited akmat na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay Session Road ijay Bagyo Mapantamamad ang pasyar iti konada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pag-awanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan lando. Pasensya ka kuman. Ika po saan kan nga ayatan? Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay. Isa masigurado. Saan asyak tigasat mo? Makasarak kan itong ipadam nga ubing. Saan akas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklang. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Na ito yan ti mao dia panagsarita ta. Anya? Kan pangasim Saan ka kung mga umay ijibalay manipod ita? Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne.
Saan ka nga kung kasta? Nasaysayatan na yung inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat ngayon bagagtipon no. Ngayon ti agpamarangak nga ayatek pailaan. Ngayon kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam gid Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan. Manulando. Kaslamlain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay. Saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla, ha? Ha? Iso asaan ka kung mga agsasawi ti kasta? Mawatam? Anya? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkuana ngam ni Christine. O dayo nga na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Ijakla mo no, anya di ibagakan ka manong lando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Iso asaan nak na isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mare? Daya akapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, ada na amamon na ngamin ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay unahin alando, dayta. Napintas madlang ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batitihayt na. Awan issue ti height na para kanya. Ti importante, kati kinasingpat na. Ay, tiyak man amo iti kapsat ko. Imbadat nan sa mati panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Nam amo na lang iti Facebook amne. Isu ka numiten tayo ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya deta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay well pare. Inbreak ko na. Ta naamiris ko ngamin asaan gayang maisot ti ay ayatek. Anya? Well pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oras saanan. Isungin baga ako ang tipod no kinkwana. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre adi. Ay, unay kan pare. Adi, kuna lagi din no, daya Christine, ti kasara mo. San magayam, aday? Nagbiddutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda. Taado ti kwartana. Si kakit dibat. Kan may sa. Di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sabi na ganun ti mga ibagbaga na singko ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka king kwa na. Numay na, sinayang mo lang pare. Sana sayang pare. Anya lakit din. Kasta talaga ti biyag. Adda pumanaw. Adda mo't sumangpal. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot ah. Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata as usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Ay, wan kaya. Lawas langan ti Orion at agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey, iso pa nga asim, tatong palam ko matiin karim aso ko na nakijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka iji probinsyayo? Katwan among matan, napatag ka kanya ko. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak.
kayat mo ti umay di Manila inton Merkules? Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda may labs. Anya? O pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso ti arkilaan ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagkaranak nga rin na makakita kin kuha na ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kagad di mat pare. Jack nga rin amaw ti turturo nga ki Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Merkules. Amangan mo kayat mo matyo mayading ka. Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam. No sukunan nyo lang. Saan awisan, tayo ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam naman, amaya, ti pa nakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong, ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam ka dilatan, asaan ani Christine tigasat ko. Anya kalakit din, aya. Ay. Nagadugat ngayon bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kat sa dinongay kanu tayan nan pare. Hita-hita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayam ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nahilasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin. Anya? Si Kani Brenda? Sigakit di man. Siya nga rod. Anya? Si Kani Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngam ni, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din na medyo ubing ka pa'y Brenda. Impagarot ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan Brenda. Ngam na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lang ti pagluganam nga agawid iti lugar yaw. Saan da ka amay tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot na gaya matunggal ag video call kami. Panalang ti pakita na. Saan Ay, na pa'y wait. nga ipakita ti buwa bagina. Uray latangad ko man paray. Sakit naka-filter amin na rupa na nag-video call kami. Tagayam, pakitahin. Iso malagayam atunggal damagag no manot tawon na. Yaw awan na. Tagayam, adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Nga pulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Huwag nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman, nalpasan. Anya lagi din. Kung
Hindi dalusag pa'y dito balay takunak no at da isang pet mo abrenda. Ngamawan mo gaya manong lando. Sardang anak man si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo iti kasta nga ugalim. Di ka ngamin amo, ti mapnag iti may sa babae. O, anya nga ita. Sika lang arod tinayaw awan. Ha? Hay! Awan mon manong lando. Kundi break ka kini Christine, gabulaang iti dayjay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Gabulaang dagunam amas ado ti kwarta na. Angam, poe? Bakit madgayam? Gusto ko mahamutin Nya ka lang din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysayat nga maamun tayaw iti personal. Nusan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, nagatindog mo tasong mong kabagays. Kasla mo sungot agpaparem ababaw. Sumardeng ka man dita kabagis. Anyat parikot mo ya kabagays. Jak kayat day di Mario apara ka ni Jenny nga anak ko. Apay ngay, kino na singpo mo na jay abaraw kabagays. Jak kayat nga umay agdato ni Jibalay me, kabusbusor ka. Awan da, Krishna, no may agdaton ni Mariaw. Adami bang kagkintalon na. Ay uray pay, nagpintas ni Jenny nga anak ko. Sana maibagay ka ni Mario ang naggrapis. Na, ay saan alang at ipagibasaran kabagays. Di nasayat nga ugalay, wano kababalain, importantay. Urian niya pa'y tibagbagam kabagis. Jak kayat day jay Mario. Ay, sana natangkan ti ulom, Gine. Di mo paspastrakan dito'y balay day jay Mario. Ha, ang mga nuan niya ti maarami ko kenkwana. Nanang. Jak kayat nga iso ti mga sawakin ka. Ay, marigrigat tayo lang arodan. Marigrigat pa'y ti pakiasawaam no bilang. Nanang? Jay to piloto, kas kadasiman, ti bang asawakin ka. Tapno saan kanton nga agrigat. Anya laki din ni Nanang. Padasan pa'y day Mario ti umay diti balay. Tatalaga pa ba inak? Makangag iti agga kasakit asaaw. Naimbag nga oras yun, Nana Maldita. Anya ti masapol mo, Mariaw? Umay ko kumapasya rin ni Jenny nga anak yaw. Jack, kaya't nga daw may mang pasyar ka ni Jenny nga anak ko. Iso pumanaw kan, bangkay! Ha? Apay nga awagan nak iti bangkay, Nana Maldita. Kita man day talangam, nagkutong ka, sakit, nagpulo ka iti puraw, kat kurang laangan, amailungan ka! Ha? Ay pumanaw kan, Jack, kaya't nga umay ka diti balay may Mariaw! Apay ngay nga pinapanaw yun ni Mario, Nanang. Ay, may saka matagaranggan diyang Jenny. Agpaaram ka, itiday di Mario. Kat dandanay din na pa'y mayaskaw na giti saka na amag na. Gapo iti kinakutong na. Anya laki din ni Nanang. Umaylag pasyar jay tao. Saan nga umayag daton? Ay agtal na ka man, Jenny. Agpasyara sa asawam. Anyat pa nagkitkitam diti balay. Parke apagpasyaran. Anya laki din ni Nanang. Anya laki din ni Nanang. Hoy, di ka agpapaaram iti day Mario. Dakas ka kanyak, no agpaaram ka kenkwana. Naimbag nga oras mo, Nana Maldita. Sika manon, bangkay? Mario tinagan ko, Nana. Saan mo ta bangkay?
Anya man ang ti umay mo gagaraan di ti balay. Ada pa'y imot mo asabong. Umay ko pa siya rin ni Jenny, Nana Maldita. Adda ka day. Awan, Napanan na, Nana Maldita. apay ay anaglaing kang agdamag bangkay. Pumanaw kan, disturbo ka iti panagbiag. Kaya't ko lang makasarita ni Jenny, Nana Maldita. Nita! Naikaw, naipit na giti ramay ko. Ay sus! Ay, narumugsan di ramay na. Ala kayo, nanang. Limtag tay ramay ni Mario, naipit itiri daw. Gonggonana. Sigurado adinan maulit ti umay dito balay. Nga agaram kan ka. Anya lagi din ni nanang. Nag-istrikto launay. Jak nga rod kayat nga adda umay agdaton kan ka, Jane. Win ngam saan nyo kumamag nga bugbugkawan tay tao, nanang. At damot rik na masaktan. Ay. Isakit mo dahi abang ka. Ay, Mariaw? Di mo iba ka akayat mo matday di alalaki, Gine. Saan ko nga isaksakit, nanang? Ti ibagbagak, saan nyo kumamot, abugbugkawan, tadamot rik nana masaktan. Masakitan no masakitan tirik nana. Basta jak kayat nga daw may agdaton kan ka, period. Nanang! No kasta? Kayat mo mat ni Mario kasinsin Jenny? Nasingput mo ni Mario, kasinsin Aida. Aklunag, at damot pa naggustokin kwa na. Sa bagay, awan mo ti makunak ka ni Mario, tanasingpat. Nila ang Auntie Maldita, ti ayan ti parikot. Kabusbusor na ni Mario, kasinsin Aida. Piman mo't amaung-ungtan. Nalabos ni Auntie Maldita, kasinsin Jenny. Uray lagbusingar ti agong na no agungat. Ha? Amok day ta, kaputa makitkitak no agungungat ni Auntie Maldita. Pasaray kudkudan na pa'y ti patong na no agungat. Ano niya? Pasensya kan, kadagiti bagbaga ni nanang kukin ka, Mario. Awan anyaman na, Jenny. Mawatak ni nanang mo. Agyaman nak, Mario. Sapay la kumatasong bata mo, ti daton kung ayat kan ka, Jenny. Ay ayatin ka ngamin na talaga. Uray di kun sungbatan ti ayat mo, Mario. Amumlatan na niya ti desisyon ko. Ha? Lukas ta? Ada nam namak, Jenny? Ay na, agyaman nak. Naggana sa'yo. Apay nga itakala nga sumangpat, Jane, ha? Naggapuam. Napana nagala itiliddag, nanang. Nagbayag kalakit din, anapan nagala itiliddag. Hun, nanang, tumaray mo nga mintay liddag. Ha? Anyat ko nam, Jenny. Adaya mo tumaray, aliddag. Ha? Kwa, ti kayat ko asawan. Manmano, ti maala aliddag, iti taltalong. Kasta nga pa isaw, nanang. Day, agmay sa kami dito balay o kabagays. Napanan ni Jenny nga anak mau. Jakman amo iti day a babae. Napan siguro nagala itiliddag. Pangalan na ko maitiladdag. Hindi ka no taltalon kabagays. Kahit, adamo ila maalala na aladdag kabagays. Adamot may sa akasirulaan na ala na. Nagagangan raw na mapanagala itiladdag Awan kabagays. Ibag lang ada si daon mi Di kaila maumuman nga agsid-sida itiladdag. Saan mo't akanayon kabagays? Pasaray agsida kami mo't iti karne. No, ada kwarta may. Ay wanggayam kabagays. Dumawata man itinabanglo as sabon yaw. An-anuog tinabanglo as sabon kabagays. Pangsabon ko iti asaw. Tanay nagbangsikay. Ay sinalbag. Pagsabsabon may. Ita pagsabon mo kit din iti asaw. Jay sabon apang labat yung saram. Saan kat adyan nabanglo as sabon kabagays? Hoy, Gine, kunak manunapan ka nagalay tiliddag. Awan mo tinsangpot mo. Naibusan, tiliddag iti taltalon, nanang. Nagmalmalam ka na pa nagalay tiliddag? Ngamawan mo't na alam? Anyalat inararamid mo iti taltalon. Nagtugaw, kas kada nagidda, nanang. Anya? Nagtugaw, kas kada nagidda, ti inaramid mo iti kataltalunan? Ha? Kwa, ti kayat ko asawan.
Naginanaak laeng. Iso ang nagtugaw ken nagiddaa. Kasta ngagpaisaw nanang. Ay. Anya nga'y tinaramid da Mario ken Jane ay di tayo regasyon. Naay. At damot imot da nga ikat-ikat. Ay, di jay. Nagtugaw dan iti sirok ti kayaw. Oh my gosh! Sana all! Ay na, nagkana sing tagbuya. Ay, mapanak ag pwistaw, iji kaludaan. Anyat kat katawam, Arnulfo. Amok Mario. Anya ti ammom. Kano nga iti long table? Anya? Long table sasawam dita, Arnulfo. Adda ka di mo't laeng tinaalayo aladdag iji irigasyon kini Jenay? Ha? Ammom anapan kami nagala iti leddag iti irigasyon kini Jenny? Amok Mario. Nasiglat ka mo ta. Anya ti kaat mo asawan, Arnulfo. Mario, naimas ka di mo't laeng tagsultop iti leddag? Ha? Sasawam dita, Arnulfo. Sana all! Ay no, mapadasak kumamot tagsultop iti si bibiyag aludag. Anya? At tuyan dagiti liddag nanang. Nagadaw. Ha? Nagadumot nga agpaiso dagiti aliddag anak kao. Wen nanang. Ingkay ilako dagiti dadduma. Si daen tayo mo dagiti dadduma. Inak man ilako ka dagiti kakaaruba. Isupay apagkwartaan. Lawin nanang. Adalat ta kada kayo no ilako yo amin. Mabambanog kan amapan agal-ala iti ligdag anak kao. Aginaldaw kan amapan iti taltalon. Ayos laeng nanang. Tinapatag at daliddag ang maiyawid ko. Basta di kan makmapan ijay balay Mario. Agkita talaengan dito'y ruar. Wen Jenny, nauyong ngamin ni nanang mo kanyak. Saan abale? Takanayon tamot ngagkita Mario. Jenny, Di mulat ta ni kaskaso dagiti bagbaga ni nanang ko. Patse, kadumteng tumot laeng ti kanito ang maawatan na ka. sa bagay. Basta pakita amlat ta iti nasaya at ni nanang ko, Mario. Wen Jenny, di ka madanagan. Aramidak amin nga ibagbagam. Makapalok magayam ti kanayon nga agsida itilendag ka anakan Jinay. Apay anak ko nayo dayta, uncle. Dumakdakkel nga min day tapatong mau. Anya? Kinsan la day tapatong mau ti dumakdakkel ka anakan. Ha? Agraman day tabarukong mau ko dumadakkel. Anya lagit din na, uncle. Tila madildilaw na. Ay, saan lagaya man na kita ti dumakdakkel? Ha? Anya pa'y, uncle? Buyungan kamitan ka anakan. Nabsuga laang, uncle. Iso nga dumakkel ti buyong ko. Nabsog ka itilendag. Kasta ka day. Ha? Sika talaga, uncle. Di ulat na ni kaskaso. Dagiti makitkita yung kanya. Papa namanon, Jinay. Inak mangalay tila ko yung aliddag, nanang. Mabit man lang, Jinay, anak kao. Apay ka de, nanang. Agsigig ka man, taada kita ag. Ni apay ta pagsikigan nak, nanang. Basta agsigig ka, taada bit kita ag. Unan, nanang. Oh. Ha? Nay. Apay nga eh. Anya ti apay ngay, nanang. Apay ngay atong galmapan ka agala itiliddag. Dumakdakkal day ta tiyan mo. Ha? Uray day ta, bumbumsog. Anya lakit din ni nanang. Tila makikita na, naglaing kayo ngagdilaw. Chismoso kamot, Arnulfo. Saan ang maaramid day ta ni kasinsin ko a Jenny? At dagen ka, no mamati ka, wenno saan ka dagiti ibagbagak. Diyak mamati? At dagen ka, kung nagmanan ay da. Basta siya, noan niya di nakita, iso ti bagak. Mapanla ang mga laitiliddag, masikugan? Naimas nga rod at ilindag. Isuan na sikugan ni kasinsin mau, ay da. Hoy, di mo istoryaan ka ni Auntie Maldita, ti makitkitam ako nam. Ang mga nubakilan na ti kasinsin ko. Apay, di lamadlawain ni Nana Maldita ti tiyan ni Jenay. Kat no nagdakkilain. Diyak to pa'y madlaw. Si kakit din ti makadlaw. Nakapoy kayo nga rod, ano di yung madlaw, ay da. Talaga atyak madlaw, Arnulfo.
Tiamok laang kat limukmag di kasinsin Ginay. Limok magngagpaiso ni Jenny, babaen itilidag. Ay sumardin ka man Arnulfo. Ha? Day talatan lidag ti ibagbagap. Maday. Maday talaga. Anya ti Maday, nanang. Sabali. Sabali talaga. Ti anya. Apay ngay Ginay anak ko, tunggal sumangpet ka ang mga alay tilidag, dumakdakal ti tiyan mo, kas kala mabumbumba na bola. Ha? Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Agpudnaw ka man kanya. O makitam, agduldulo ka matan. Ay sus, masikog sabot ti anak ko. Anya ti kaya tasawunday ti Ginay, masikog ka. Uwin, nanang. Duan abulan to'y si Kugko. Sino ti amana? Ni Mario, nanang. Anya? Ni Mario akagurgurak? Ti amaday ta si Kugmo? Wow, nanang. Ay saan? Saan ang mabalid? Diyak kaya't ni Mario aparakan ka. Nanang. Saan mo't gayam alidag ti kagagaraw may talon? No di kat napan ka mo't gayam nagpasikog! Sapay la kuma, tamaaklon yun ni Mario, nanang. Dumakdakulan ti tiyan ko. Nasken ngagkalay sa kamin. Nagpintas ti anak ni Mario, nanang. Ay, wan nga raw, nagpintas ti apok. Imbaglakid din ta saan nga grup-grup paalidag. Nanang. Karuprupam ti apom nanang. Wan, Mario. Agyaman na, tayo di kandag iti napintas nga apo ko. Hoy, sika, Mario. Apay ka di nanang. Di mo pagsidaan akanayon itilidag ti anak ko. Tapno sana kumutong. Uway nanang. Ay, umapalaksa Anya ti apalan yo, nanang. Ay, kaya't kumatag sida itilidag. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ngayon tayo pinaulwan. Ludag! Ito'y drama tayo. Anya laki din! Anya laki din! No kasta? Umay ka diti lugar mi, Eddie? Wen, Grace. Kaya't ka na makita iti personal. O sige, sikati makaam mo. I love you, Grace. I love you too, Eddie. Bye, Grace. Bye, Eddie. Agan-anat ka dita, Wen. Agan-anat kamot dita, Eddie. Di ka nagpaparam iti sa bali, kaputanda ako na boyfriend mo, Grace. Uray si kamot. Di kan agar-aram dita Tada ako na girlfriend mo. Di mo baybay antibagim, Wen. Uray si kamot Di mo matbaybay antibagim. Di ka agpabisin, tapno saan kang agsakit, Grace. Uray si kamot Eddie. Di kag pabisin, tapno saan kang agsakit. Kumatang ka iti nasustansya akanem, tapno napigsa ka na ta. Ha? Kwa. Awan mo't kwarta kapag gatang ko iti nasustansya ang kanok. Sana parikot tayo ta, Grace. Patulutan ka iti kwarta. Ay, manaw, Eddie. Dakal agatan, Grace. Thank you. Urayag nga rodon, di patulod mo kanyak. 5,000, 6,000, 7,000, kan 5 gasot. 7,500 ti impatulod ni Eddie a kwartak, nanang. Wow! Nagkanasal Grace anak ka. Ay! Baknang atalaga jay lakay biyaw. Ay! Nanang. Umay nakto ka no sa rungkaran diti balay. Kanaw? Di na pa imbaga kanyak no kaano. Ibaganan tulat ta, no umayan diti lugar tayo. Kahit agkasar kayo kadain, Grace? Diyak pa'y mo, nanang.
Ibagan to siguro dayta ni Eddie no umay dito'y balay. Ay nan, ikanak man mo't iti kwartam, Grace, anak ka. Uray day tan 5 asubrana. Pangaramatan nyo aya iti kwarta. Inak mo't gumatang iti pagpapintas ko, anak ka. Masapol anapintasak tao, no sumangpatag balintaw amanugang ka. Anya? Ayayatan ka, Grace. Sapay lang kumata-sumbatan na kaon. Ay, adan boyfriend ko. Di na kun Arman, si ka Benji. Anya? Sino? Jackie bagbaga. Basta makitam ton. Ay, sayang. Anya ti sayang? Sayang ti pagkasaranta alima abaka ken inna makaldeng. Ay namang sapol kalaangan iti sa bali a babae. Gaputa saan asika ti kayat ko. Ay, nagsakit mo't tanday tangay bagbagam, Grace. Pudnomot? No makiasawa ak. Piliyok jibak nang. Tapno nasaya ato ti biyag ko. Sana kaskan ka akapit-pitak ti dapan na. Anya? Oh, rabiin. Ngam imawag ka pa'y laang, Eddie. Kaya't ko nga minadinggan tinagpintas a boses mo, Grace. Tilaang ka di boses ko, tinapintas. Uray ti Rupa. Ay na, nagpintas ka. Oh, thank you, Eddie. Ay, wun kayat. Kaya't ko nga'y bagakan ka nga umaya kon intun bigat di tabalayo. Sigurado ka nga inton bigatan ti umay mo? Wen, Grace. Anya ti kayat mo apasalubong. Ha? Kwa? Ay, kotse, ti kayat ko nga ipasalubong mo. Anya? Kutse? Kulam? Joke. Rabak ko lang, dayjay. Sigalat ti makaam mo no anya ti ipasalubong mo kanya. Urayin ka nga ro dito'y balayin ton bigat. Wen, Grace. Urayin nagdita balayo inton bigat. Bye-bye! Bye, Eddie. Mua-mua. Chup-chup. Grace, anak ka. Kita umantilangan, napintasak mo lang. Ha? Nagpuskol matanday ta make-up yun, nanang? Napintasak ka din, Grace. Anya lakit din ni nanang. Siya, tisangputan ni Eddie. Saan ka tada kayo? Sikamot, anak ka. Kaya't ko lang matiyag papintas. Unang ang bangkeng. Anya ti bangkeng, anak ka. Dita make-up yun, nanang. Apay anak ko nam abangkay. Nagpudaw dayta rupa yaw, ngam nagnisit mo dayta tel-tel yaw. Anya? No kasta, sumangputan jay chatmate no, kasinsin Grace. Wan, kasinsin Jelaine, umay nakasawaan nun. Ay na, nagganasan kasinsin. Ikaw na. Una kasinsin. Bak nang di mga sawa kanya. Damo ka dilang nagkita kayo iti personal ijay chatmate mo kasinsin Grace. First time kasinsin Jeline. Sa wakas, makitak matlangan tinobyo kabak nang. Ay, sana all kasinsin Grace. Ay na, tumapok nga rod Anya ti kahit mo asawa na tumapok kasinsin Jeline. Ay kwa? Di mo latan ikaskaso jay imbaga kasinsin Grace. Kumustahan, Grace, anak ka? Sumangpad ka din ni Eddie Anubaw? Wana nang. Ay, sa dinungay tayan na. Asidag ka no, nanang. Ay na, nagragsa ka nakkaw. Anya lakit din ni nana. Isumot tanti at adda ang maragragsakan. Kasla isumot tanti asawaan da. Ay na, maragsakan aklaang parakan ka, nakkaw. Nakatumpong ka itibak ng alakay. Wo, nanang. Anuam ti ubing ngay, no di namot maipaay ti pagkasapulam. Iso amay mayatin jay lakay, basta makaitid lakit day itinamay. Oh, day, naguni ti messenger mo, Grace, anak ka. Ang mga nuni idi daytan. Ay, lakit din, nanang. Basaak no isungag paiso. Ha? Isungag paison? Oo,
Anyat ko na nga, Grace. Damdamagan na, nasa dino ti pagsarkan nga umay dito lugar tayo, nanang. Ay, ibagam adagos na, tapno saan amayaw awan ni Iday. Wan, nanang. Grace, apay nga eh. Huway nga eh. Ayos latan, nanang. Tinapatag, baknang. Wan, ngam nakasarukod mo't asimang pag. At dapay nangasibay kan kwa na abaraw. Wan nga rod, nanang. Ay nakasla di na mutin kabailan ti agputo tanakaw. Anya lakit din ni nanang. Basta ada kwarta na ayusan. Mala, inka nga rudin kasarsarita iti salas. Yakon ti makaamu amang isagana iti merienda. Nagadumatan ti pasarabom kada kami, Eddie. Wen, Grace, para kada kayo amin data. Sapay lang kumata magustuhan niyo. Ay magustuak, Ede. Kay kayat ko dagita pasaraba. Agyaman nagta magustuhan, nanang. Ha? Inawagan nakmutin iti nanang, Ede. Wen, nanang ko nakmeten. Gaputa ikalay sakon ni Grace. Ikalay sana kun, Eddie. Wen, Grace, ikalay sakan iti kabiita na para wen. No kasta nga raw, saan yun apagbayagan? Agkasar kayo adagusan. Mayat ka ka din, agkalaysatan. Wen, mayatin ti anak ko ang makikalay sa akin ka, Ede. Nanang, sigamutan di sumungsungbat. Oh, anya ti makunam, Grace. Wan, Eddie. Nakasagana ako na makikalay sa ka. Natinungan, ti kalay sa da Grace kan Ede amanugang ka. Maawis kayon to amain inton kasarda. Ayaw may kabintaw, nana. Sigurado lakit ti nga ado ti sagana. Tabak nang di mga asawa kin ni kasinsin Grace antay. Ay, adua ti maisagana jelain kanakan. Bak nang ko naman di mga asawa kin ni kasinsin mau. Ay na, nagganasan no kastante. Bak nang kayon tumatan Ay katuan, Angeline kanakan. Magatang kunto amin na nakayat ka. Nang runa iti pagpapintas ka. Anya? Aw, di yu liplipatan ti umaya. Inton kalay sa dagres kun Eday, ang mga asawa kun kwada. Agawid ako ni di lugar may, nana. Nay, apay ngay nga agawid kan. Panawam ka din ti amaw. Wen, nana. Mabalin ko kanon apanawan dito'y balayo ni Sir Iday. Kasta ka, day. Wen, nana. Agsubliak tula kanon inton kalaysada ka ni Madam Grace. Ay katsi kalata at makaamaw baraw. Agpatuloy ako, nana. Intulod ko lang dito lugar yaw ni Sir Iday. Ay mabiit lang baraw. Asino nga iti mga sibay kan kwa na no pumanaw kamutan. Da kayo kanon ti makaamukon ko na, nana. Anya? Ay sus, ay sus, ay sus, ay sus, ay sus, ay sus. Apay, Angeline, anyat pagkaskastaam. Apay, di mo makita, Benjay. Tiyan niya. Digimon, Tulungan mo't ni Grace at umakter jay lakay ang mga sahawakan ko na. Ay na. Ay. Apay nga umisom ka, Angeline. Ay na, kabailan pa nga taday ng alakay, tiro mo ba? Anya ka din dahi tangay bagbagam. Kano agkakapsot mo. Kanla kay launa yun. Kasla na prito nga udang tikudil na. Anya? Ato iti kwarta apagkasaranta, Grace. Ha? Nakadunday ta akwarta, Eddie? Nagado nga agpayso akwarta, Eday. Da kayon ti magamo, no anya ti gatangan na sagana. Ay na, nagganasal nay. Ingrandi akalay sa ti mapasamak no kasta. Wen, nanang. Awisin nyo amin na kakabagyan ken kaarupayo. Kasanon dagiti kakabagyam, Eddie? Umayda ka dimot? Ko awan ti makaumaya kakabagyak. Apay nga Eday. At dada amin ni Jay Amerika dagiti kakabagyak. Kinapodno na
Agbakbakasyon laeng dito'y Pilipinas. Kasta gayam. Baknang kayo gayam at talaga. Taad da ijay Amerika dagiti kakabagyam. Kasta. Mabalin mon taon nga alaan ni Grace ija Amerika. Wen nanan. Kalpasan ti kalay sami. Ipag namin ti papeles na ket kakuyog kunton niya agsubli ija Amerika. Ay na nagkanasain. Ay maagkan ka no kasta o. Pinagkanagmatan katugangan. Anya lakit din ni Nanang. Isumatan ti imo na anangagag ka ni Eddie. Simbang putan dagiti baboy kan baka pagkasaran da Grace nga anak ka. Ay na nagdadakulin a baboy kan baka dagita ante. Wan jilain kanakan. Eng grande at talaga ti kalaysa. Dagiti laangan agkusinero ti maururay ante. Nakasarita ka dagiti agkusinero kanakan. Paumaydan, tainton bigatan ti kalaysa. Awan nga rod parikot no kas na antay. Tumulong aktulangan amangan. Anya! Madama nga aglutluto dagiti kusinero para iti panagkalaysa tainton bigat, Eddie. Wen, Grace, ay magagaran akon ang mga sawagan ka. Eddie. I love you, Grace. Inagkanak manon? Ay, tulungan nakman kita, Grace. Apay, anya ti aramidam? Basta, kaya't ko umagkin ka itinapaot, Grace. Sa nabali, tagkalay sa tamutan inton bigat. Malutluto pa yun, dagiti maisagana. Sika talaga? Di kan makauray. Yakon makauray pa, Grace. Ay, di nakakan di tayo di. Mahil kak. Jag may ladawan de ti aragsak ko, Grace. Agkan ka ba din nagastoy? Apa yan? Marigata na kayo, Agnes. Anya? Ang kupit ti barukong ko. Talaga marigata na kayo, Agnes. Atake ako. Anya? Marigata na ka talaga. Eddie! Natisama ta ni Eddie! Tulungan daw! Kakaruba! Ay, natayo ni Eddie. Sana na matuloy ti kalaysa, Nanang. Ay, saus. Kasanon nga'y dagiti sagana anak kao. Di tapay lang sagana ti pampanunutin nyo. Natay lang nga rudan ni Eddie ang mga sawa kanyag. Ayun ay matday to yan anapasama kanak kao. Unak nubumak ng tan babaan kin ni Eday. Diyak pa'y lang na ikalay sangam na balo akadagusan. Ay anyangay nga rudan anak kao. Inatake mo't iti puso ni Eday. Eddie, agring ka! Asawaan nagpay! Eddie! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga hindi pinaulwan. Chatmate! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Apay anak kami suot ka, Guryaw. Nagsabatan day ta nagpuskol akiday-kiday mau. Agsi natansat, tinay bakit? Ay. Ti salbagan alaklakayan. Makauma. Anya ti makauma asasawom dita, Guryaw. Makasuya. Ay bagtay. Anya ti makauma kas kada makasuya ngay bagbakam. Makasuyan day tarupam tinay. Ni Hey, anay ko. Rapin nagsipat ka ngay tinay. Agmauyong kan, Guryaw.
Ibagam itan ang makasuyan ti rupak, kat iso ti pagpatpatayam idi dayta. Idi aday ta, tinay. Sika ti kapintasan a babae di ti rabaw ti daga. Kunkunam idi kanyak. Ita, ibagamon ang makasuya ti rupak. Nagbaliw nga rodan tiriknak, tinay, bakay. Nagpangit kamatan. Anya? Limlima pa yung tingipin mo, nay. Kas kala aswang. Mabinsan pa'y guryaw, makaraman ka kanyak, iti di mo pa'y naramramanan. Nagangsig ka pa yan. Dito! Anay ko. Ay di kag danog atinay. Urelan na dayag ti utik kao. Ha? Adda aya utak mo? Sige, agsao ka pa'y taguyudak day tadilam. Ay. Pinanawan ka itay nga agtugtugaw dito'y tirasa. Ita, nakatugaw ka manen, anasang patak? Wala kang pake. Naay? Kunamla na sino ka, anak ka lang kapi dito'y? But mat nga ron day ta sa pinmaw. Ay, na yun. Tumigil ka. Ay, di nagpagpungtutan, guryaw. Ha, gumurgura kang awan gap-gapo na. Maghiwalay na tayo, tinay. Di ka man agin tatagalog dita, guryaw. Madlaw mat nga Ilocano ka. Day talasin at ibagbagam kanyak. Sawang-sawa na ako, tinay. Saan kan amahal? Ha, day taman at ibagam kanyak, Senyor Guryaw. Kabaulam nga ta nga awana kiti biyag mo. Di kanto pa'y makatrabaho ang naimbag dito'y balay. Ultimo pagsibog mo iti kasilyas, kat ipaawit mo kanyak. Di mo man balik sinday ta, tinay. Talaga mo't. Naglastog ka mangibaga, adi na kun kayat. Ha? Di mo to pa'y malabaan di ulas ang maisbuam amat maturag. Sumardeng ka, tinay. Magasangan ka, kat iso matag paiso. Kundi karit ka iti sina. Siyak matlat ipagdawdawatam iti kwartam. Aniya? Apa yung tatang? Anya ka din ti mapaspasama kada kayo kininanang. Makauma. Makauma nga roden ti pa nagrup-rupan ni nanang yaw. Isulat makikita kong duti balay. Iming anak kao. Anya? Awan lakit. Chirupan na ti makikita duti balay. Imbag kumamot no agpulbaw tapno pumudaw mo't basit chirupan na. Tatang. Isong agsina kami kininanang yaw. Anya da ito'y inayon mo iti listahan ti gatangak guryaw. Sigarilyo? Saan nga importante da ita sigarilyo? Unaan ti masaksapol dito'y balay. Ay agsina ta nga roden no di nagigatangan iti sigarilyo, tinay. Ti sinalbagan ta ibaga naman ang tisina. Ha, kunamlan nalaka nga ramidam da ita. Nalaka? Di ka lang maigatangan iti sigarilyo, agsinatan ti bagbagam? Awanin! Di na kun ay ayatin. Iso adi nag-igatangan iti sigarilyo. Ay sumardin ka guryaw. Lampay ka alaklakayan. Ay no di nag-igatangan iti sigarilyo. Puurak ti balay. Naay, agmauyong kan. Ay dadaulen ti utag mo gapo iti asok ti sigarilyo. Iso akastan ti ibagbagam. Gumura ak. Uray gumura ka. Sana ka gumatang iti sigarilyo. Di ka kasarsarita. O, di saan laang? Mga sawa kiti sa bale. Oh, aramidam! Jay ob-obeng ti pangisukatakin ka, be. Ha? Aramidam! Isukat ka mo't iti ubobeng. Si kalaang ayat ti addabaol na mga ramid iti kasta. Di ka pala maturog, guryaw. Adalo mo ti rabe ay. Manon atawin tangag din na, tinay. 5 adikada. Apay, anadamag mo day ta, guryaw? Ay, inakman kita jay marriage contract ha. Apay ti marriage contract ta. Inagkitaan ano ada nakasurat ijay nga expiration date ti kalay sata. Ada ayamot nakasurat nga expiration date ti kalay sa? Nungay adda tinay. Awan! Nungay adda ko nagmait. Awan, guryaw. Apay nga min ayaday tang expiration date iti marriage contract. Kaya't kung erodan niyag sinata tinay. Ay, bala ka talaga. Sana ka bagtay. Limpyo, di panunot ka. No talaga alimpyo ti panunot mo.
Di na kung disturbo, tanay makaturturog akon. Ijay kasala sa maturog, tinay. Apay apaturugan nak ijay salas. Di ka nga Roden kaya't akaida. Ay, sikati mapan maturog ijay salas. Ha, sa bali manan ti panunot mo. Pumanaw ka. Anay ko. Di nak iduron. Anay ko. Di nak ikusay at hinay. Sige, Guryo. Mang sutil ka pa'y taluguban kan. Anya. Wow! Nagpintas kan, ex. Naay, nagpintas kan kunam ngam awagan nakpailaeng iti ex. Ex-girlfriend, ti kayat ko asawan. Bonifacia Ignacia Santa Maria de los Reyes. Embagang pailaeng ti si bubukilanagan kaw. Ay, papanam ka day, ex. Ditadaya, ex. Balo ka ka din, ex. Nabayagan, ex. Apay aya. Ko mabalin ka din nga isublita tinapalabas. Turpay. Saan man, ex? Lagi punta dagiti agkakasamit anapalabas ta. Ay di ka man, Guryo. Agsalsalawasaw ka man. True. Bonifacia Ignacia Santa Maria de los Reyes. At dapay la kaimudingam dito'y posok. Lastog? Saan iti panaglastog? Si kapay la ti ipitpitik ti posok. Si ka ti linaon ti isip ko. Si ka ti lubong ko. Si ka ti ayat ko. Si ka ti biyag ko. Si ka ti mang papaungar ken mang tedrag sa kanya. Anay ko. Natilmon kon santi anges ko. Apanyagsipat ka ngay, ex. Nasaysaya at pa'y kuma. No natilmon mon ti anges mo. Tapno maundat kan. Di ka din agong ungat, ex. Mabalintapay mat nga isubliti na palabas no kayat mo. Nagsasao ka. Kaslawan asawam. Si bibiyag payla ni Tinay nga asawam. Dandani akon mabalo itinatay, ex. Anya? Urayan mabalo tinatay, ex. Isoblita man ti sigod nga ayan-ayat, ha? Dayte agin innaprosta adwa, ha? Ay salawasaw. Agin innaprosta ayamay. Kaskari na aya dayta nga ibagbagam. Basol mo, no apay anagsinatay day. Pinakitaan na kalaeng iti pantinitinay, pinanawan na kaun salbag ka. Yay! Anyat kat katawam dita, anseg. Uy, di mo balik senti anseg abir ngas ko, pare Guryo, tanagalas. Jak kursunada ti panagkatawam, pare Ansil mo. Kasta, ibagam ati puno anagan ko. Kasla kumabel ti panagkatawam, pare. Ay. Nangagko ti sarita nyo iti X-ma, waray. Anya, nagpigsamot ti dengeg mo. Kasla radar laeng, Pinakita na kalagayam ni Tinay iti pantay, isuntin ka sarmaw. Tangiwat mo, pare Ansil mo. Hindi mo is-istoryaan iti sa bali dayta. Pangasem. Ay, hindi ka madanagan, pare. Agkari ka, pare Ansil mo. Ikarik, pare Guryo. Pixman? Pixman, pare. An-anwen ka, no istoryami ti sa balay, Di oray putdem ti may sa asakak. Timbagam dayta, pare. Putdag dayta may sa asakam, no istoryami ti sa balay. Apay nga itaka lang asumangpet, Guryo. Maluman. Nasapa kiti anagawid, Tinay. Anya nasapa asasawom kat maluman. Nasapa pa itay pimanaw ka dito'y balay. Anya kuma. Ay. Ha, sa bali manan titinorti saritam, Guryo. Ha? Agrigla ka aya? Pakpakawaan, Tinay. Apay, agrigla ti lalaki. Kano ati mo pa diag binulan na babae, Guryo? Mo di ka kanayon. Jak amukin ka. Naay,
Kas kala babae agumurgora. Wano, bakla ka, ah? Ay, saan ka bakla? Apay nga ruda kasta, ti Jarmo Guryaw. Agtantrams ka? Anya at tantrums nga magpagam dita? Apay ubing nga kabasay. Talaga mo, takas laubing ka abasit. Wano, agmauyong kan. Ay, saan? Anya nga ruti pagkaskastaam. Magsisina na tayo, tinay. Magsisina asasawam? Ha? Kunamlan nalaka ti agsina. Nalaka? Nalaka para kan ka. Namsyak narigat. Agsina takidain, bakit? Makauma day ta nga ibagbagam. Di kanto pa'y makaluto iti kanam. Makisina kakit din kanya. Agpanunot ka man anay bagguryaw. Anyat ar-aramidam dito'y balay guryaw. Apay asimrak kalatan. Kaya't ka ama kasarita, ex. Anyat ibagam aya. Agdato nakmanenken ka, ex. Ay salawasaw. Kitno adan asawam. Makisina nga rodin kinkuana, ex. Sika talaga ti kayat ko. Di ka maisina iti isip ko, ex. Ay saanin ang mabalin day tanga ibagbagam si kaguryaw. Ha? Apayasanin ang mabalain, ex. Adan boyfriend ko. Anya? Kaano pa'y? Idilaang kalman. OMG! It hurts! Iso nga agawid ka. Taamangan numasangpetan na ka ti boyfriend ko. Oh no! Sana mabalain. Masaksakit anak. Nagsakay ti barokong ko. Ay saan ka man nga overacting si kaguryaw? Agawid kan. Taamangan no sumangpetan ti boyfriend ko. Sino nga min ti boyfriend mo ako nam, ex? Siyak, pare Guryaw. Ha? Ansay? Ay, Ansel mo tinagan ko ah. Saan kat nga ansag? Kwa? Apaya da ito ti boyfriend mo, ex? Nagangot ti sangaw na da ito at tao. Anya? Adapik kisiw na. Saan na po nunay tanga ibagbagan pare Guryaw? Ay saus, di kay agapa ansilmaw. Guryaw. Ay, mangmangan ti tao da ito at tao. Uray anya ti ibagbagan pare Guryaw. Siyak, itan ti kayat ni Ixmaw. Tinakan kayat. Ay saan na mabalin? Agbekilak. Apay dagito'y nagdadakilabag, tinay. Badbadom, Guryaw. Apay nga inwar mo dagita badbadok ngay. Saan ka di akayat mo ti makisina kanyak? Iso apapanawan kan? Anya? Karkaritin na kitisina? Iso amakisina ak ngarudan kan ka? Sina? Ano sina? Ha? Kwa? Ay, nagbaliw gaya man ti panunot ko, tinay. Ay, saan gaya man ang makisinakin ka? Ay, awan babawi, Guryaw. Ay, saan bakit? Saan nagbabawi ang ngarudan? Iso pakawanan na ko na. Tiyam mo nga takot jak amo ti araramidam. Ay, Iso matlagayam akayat mo ti makisina kanya. Takayat mo asubya ni Bonifacia nga ex-maw. Sino tinagkunagan ka? Ni Anselmo. Anya? Ni Anselmo nga ansag tinangidanon ken ka, tinay? Wan, apay, ada reklamam. Ha? Kwa? Ay, awan, tinay. Ay, tawanan pa'y na try na ora. Indakpot dan di may sasaka na. Mala, ala mo dagiti gargarat mo ta pumanaw kan. Agsinata na talaga. Ay, saan bakit? Ay, di nagpapanawain. Ay, sure. Ha? Sorry, tarupam. Ay, sure nga, Ruden. Bakit? Ay, napakawanin na kun sikat ay atahek. Awanin ti sa bali pa ay. Sorry, mat. Ngam na ka desisyon akon, Guryaw. Agsinatan na talaga. Ay, saan? Ay, di nagpapanawan. Ikan nagpaiti maisagon daw ay. Ipanagdig kaw. Di pa nagbalbaliw kaon bagat. Ay, basta di nagpapanawan. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga inday pinaulwan. Sina no sina. Dito'y drama tayo. Anya laki din.
Anya laki din! Apay deta intugkil mo akan dila, Mercedes, bakit? Rest in peace. Sinaw tinatay, Mercedes? Sika! Ay. Madiday tang ibagbagam, Mercedes. Makapakintayag. Ay, ikatam day takan dila. Manja! Ikatam, nakabutbutang day tang aramidam. Anya nga minti serbi day takan dila. Pagsilaw mo amapan ijay impyerno, tisoy. Anya, ay, tilar aramidam. Anya ya ti basol ko gan ka, Mercedes. Salawahan ka, tisoy. Anya? Tiyan mo nga takot, jak amo, nga da sa bali nga umok mo. Anya asabali nga umok ko asasawam dita, Mercedes. Di kan agin kukuna, tisoy. Agumok ka lang arudan iti sa bali nga umok. Daytay pa'y kaslabibing katiro pala. Anya? Naimbang nga oras mo, pare tisoy. Nay, si Kamot Gayam, Marilena. Umayak agpadigo. Nay, agyaman na ka, Marilena. Sumrag ka pa ya. Saanan pare? Sa anak mo't lang agbayag. Alaamon, ti ipadigo kasi dain nyo ka ni Mari Mercedes. Agyaman na nga raw, Marilena. Ay awan ang yaman na pare. I love you. I love you ko na matan kanyak, Marilena. Di mo kumaikan iti sabali aka ipapananday ta nga imbaga, pare tisoy. Maragsa ka naklang amin. Iso nga imbaga kan kadayta. Anya? Ibulong mo dayta asidaan, tisoy. Nay, apay nga, Mercedes. Sayang adobo pa imot nga rod akar ni ti papaw. Ti awanan bain nga, Elena? O may lagpadigo? Ibaga na ti I love you? No di mo kayat nga ibulong dayta asidaan. Muday! Anya taramidam, Mercedes bakit? Isipat ko di tarupam ti malukong anaglaon iti sidaan. Stone! Hindi ko Stone nasinitan ti rupak. Bakit ay na sa pinagpudot ti sidaan. Anay ko, nay! Dayta ti maganap mo! Babaero! Ay. Anyat na pasamak iti rupam, pari tisoy. Nagbinatlagmat ti kudil ti rupam. Basol ni Mercedes na ito, pare santay. Anyat inaramid na aya, pari tisoy. Insipat na iti rupak timpadigo ni Mari Elena si Dain May. Anya? Ay, sapay ka-adaw di adobo akar ni ti babaw, pare santay. Ay sos, pari tisoy. Manangimon matgayam ni Mercedes. Ay perme paray. Nalabais ti ugali ni Mercedes. Ay, no saan la basol ti mangkabil iti asawa. Kinaabil kaon. Anya? Ay. Di mo aramidan dayta. Kaasilang ti asawam. Ay, no talaga mapuno anak. Labusak lang ang tawanan bay na babae. Anya? Apay nagsuot kay tinangyisit abadaw, Mercedes. Kasla day pampanasama. Rest in peace, tisoy! Anya? Patayin nagmatan, Mercedes. Makapakintayag day tangar aramidan. Natay kamat atalagan dito'y puso! Anya laki din ni Mercedes. Agim-imon ka man ngatan iti again. Paspasakitam laeng tibagin. Amo ka! Anya ti amaw, Mercedes. Agkit-kita kayo itilimad kin ni Elena. Ay, isa na po doon dayta, Mercedes. Atap mo lang dayta. Apay nga rod akanayon ka arumwar. Malum kan tumatan nga gawid. Awan ka is-iskan dayta nga ibagbagam, Mercedes. Manangimon kang asawa. Di ka nagrason pa itisoy! Agbababae ka lang arudan! Daytay pa'y naglukmag ti pingping na! Anya? Ay, makauma. Makauma talaga. Apay ang tisaw, anak ka. Anya ti makauma, sasawam dita. Nauma akaw, tatang. Anya nga ron ti nakaumaam.
Nauma akaw ni ti asawak tatang. Anyat ti kayat mo asaway. Nagpintas ti asawam. Mao makakidain. Sana day ti kayat ko asawan tatang. Nauma akaw ni tinagalas nga ugali ti asawak. Anya? Manangimaw. Kanayon nang ibaga kanyak ti rest in peace kat si bibiyagag pay mag. Mga no, damot pagkurkurangam ka ni Mercedes. Iso akagurgura na ka, ti Saul. Awan ti ammo ka nagkurangag kwa na tatang. Manangimon la talaga. Mga nukurang ka lang iti apros. Aprosam ngamin ni Mercedes. Tapno na amo ken ka. Anya? Di kanto mga min amo ti manglailo iti asawa. Nuwag saksakit tinakam ti asawam. Agasa babae ni ti agag. Adda puntum tatang. Nagkapoy ka na lalakay. Aramidam na itang imbaga. Tapno nasayaat kayaw ngagasawa. Nay, si Kamot Gayam, Mari Elena. Wen, pare Tisoy. Umayak manen agpadigo iti sidaan nyo. Ha? Ape akas lamadanagan ka. Dakas ka din umayak agpadigo iti sidaan? Ay, saan man, Mari Elena. Saan na dakas? Naimas na iti asidaan, pare. Anya nga iti asidaan, Mari Elena? Buttered tahong with pasayan. Wow! Nagimasayin, Maray. Ay, paboritok na ita asidaan. I love you, pare Tisoy. Imbalikas mo man inte I love you, Maray. Tunggal umay kagpadigaw. Ibagam kanyak ti I love you. Di mo latan ikan, iti sabali akay papananday ta nga ibagbagakan ka, pare Tisoy. Expression ko laang dahita. Anya? Sambutan mo't dayjay nga Elena ti umay agpadigot ito'y balay no awanak. Di ka din agong-unget, Mercedes. Imay la nagpadigaw ni Kumari Elena. Siguro, saan laang amak makan ipadpadigukan ka ni Elena niya? Anya laki din ni Mercedes. Sa bali man ti bagbagana. Anya kumahangay ti sa bali nga ipadiguna kanya. Anya nga jamaw, ang mga no ipadpadigunan ti ayat naken ka. Ay, may padigo ayamat ti ayat bakit? Tila sasawam dita. Ha! Nabayagan abalo iti nabiyag ni Mari Elena. Sungag sapul mo na iti mangkudkod iti gatal na. Shhh! Di tangiwat mo, Mercedes. Nagbastos. Di mo man pagpanunutan iti dakas ni Kumari Elena. Na, isakit mo dayjay a babae, Tisoy. Kasanumat nga main. Bakit? Awan met madingar aramiden na. Umailag padpadigaw iti masida. Ay, maminsan pa'y nga isakit mo. Maminsan pa'y, Tisoy. Ay, sos. Ay, di ka kumaagngaryat bakit? Talagamot nga may nyawan ti madingar aramiden na. Di ko! Anday ko. Apanyagdanog ka ngay bakit? Anya ka matin. Kasta unay ti panangisakit mo kin ni Mari Elena? Ayan jay impadigo na masida. Day taman ni. Adda di talamisaan bakit? Iban lang ko day tama sida. Sana. Sayang. Anday ko. Ha? Sayangak tupay day tabiyag mau. Anya? Apay, ano day tamatam, Tisoy? Limitam mat. Saan nga epektive, nanang? Anya ti saan nga epektibo? Jay insuro kanyak ni tatang Anya nga minti insuro na kan kaaya. Lambingag ka na ni Mercedes no kasi nga gung-ungat. Nyam saan mat nga epektive. Anyat na pasama kaya, Tisoy. Inaperkat ni Mercedes ti matak, nanang. Anya? No saan nagpalangay madayaw? Mga no saan laeng nga uppercut ti maramanak. No di kat isina na pa'y kano ti spiritaw. Anya? Unay lakit din ngagpaisaw, pare Tisoy. Kasla ubat ti kaldero ti may sa amatam. Nagngisay. Ay. Na, nagatid ka na sinaay dayta, pare Tisoy.
Hay! Marahin. Kaslasin na ay dayta ti mapukpukawan iti namnama Natumpungan pare santay. Sunna ay ti makaisinsina. Anya? Kayat mo asawan, kayat mo ti makisina kini Mercedes? Kaslakastan pare santay. Hay! Ay una yan, nagsinna ay kamanen pari tisoy. At daarak mo dita pare santay. Awan pari tisoy, apay aya. Aginom taman kidi iti arak pare. Kayat ko taglemes iti arak. Ay katuwa na, aglemes kay ti arak. Taglemes akmet iti pulutan. Anya? Pari Tisoy? Anya teraramidam dito balay me Mari Elena. Si kabatan ti nangilukat iti ridaw me. Ay, balay ko tinagawidam, Pari Tisoy. Anya? Nabartag ka, Pari Tisoy. Ala, umay ka, tabanyusan ka, tapno magin awaan ka. Asino ti sapsapulam, Mercedes. Ngitisoy tatang. Imay ka di dito balayaw. Saan, Mike? Yak pa'y nakikita ti anak kaw. Ay napanan nangatan ngay. Sa pulam dita parparangan, Mercedes. Ang mga dodalaang dita, pumanag na. Nasapa pa'y itay pimanaw ijay balay. Ngam saan mo tan nga gawawaid? Magawid to lata, amo na mo ti pagawidan na. Asino ti sapsapulem, Mari Mercedes? Ngitisoy pare santay. Nakitam ka day. Awan, nakita Mari. Kaduwak nga rod ang naginom iti arak itay. Anya, sa dino nga rod tinapanan na ngay pare. Nagpadaya mat itay, Mare. Anya ngay kinaramid na ditadaya. Ay, surot at kawanan ba eh? Ang mga nuadda kasi narak na iyay. Mabit lang, Mari Mercedes. Saan kaya madita daya tinapanan ni kumpare? Ha? Sa dino? Dita gayam laod. Wawan. Ijay laod. Anya ngay taramidin na di talaod. Sige tayo naksapulin ti asawak di talaod. Mabit lang, Mari Mercedes. Apay pare sante. San gaya madita laod tinapanan ni kumpare? Dita gayam amiyanan. Sa dino at talaga tinapanan na pare sante. Lukluk kun nagsamag. Dispensarin na ka, Mare. Medyo maulawak nga mimbasit Anawan ka man langan. Mabit lang, Mare. Saan gaya maditamianan tinapanan ni kumpare? Sa dino ngamin at talaga tinapanan ni Tisoy. Saanin nagsusurot ni Bagbagam? Napan gayam dita abagatan. Sigurado kan, pare sante? 100%, Mare. Dita abagatan tinapanan na. Agsagana kanyak dayjay at Tisoy. Napanlakit di dito'y balay ni Mari Elena. Agpaliwak. Kunakun ka. Adda dito'y tichinelas na. Ay na, nagkana sa talaga, Marilena. Ay no, nagkana sa talaga. Magustuhan ka di, Pari Tisoy. Ay no, magustuhan lang unay. Aprosan pa dita. Ay no, magustuhan lang unay, kumare. Dito'y ka di, Pari Tisoy. Uy, Marilena. Dita, ay no, nagkana sa talaga jaw. Ay no, magkaginawa ka talaga. Dita. Dagiti ongonan bain. Sa bali lakit ditar aramidan da. Kalaatak man nga ilukat tiri daw. Sinalpag kayo! Nagpabastos kayo!
Mari Mercedes? Mercedes, ayawan ti matigar aramidin mikin ni Marilena. Ilutin na lang ti sakak na sakit. Bakit? Day tatiag pa iso, Mari Mercedes. Na-outbalance nga min itay ni kumpare. Gaputan na barbartag. Iso nga inilot ko tinasakit asaka na. Anya, apay nga rod nga da dito ni Tisoy. Nabarbartag at impagarop na adito iti balayo, Mare. Awanan ti sabali nga inarami jaw. Awanan, Mari Mercedes. Awan mo ti relasyon mi kanila kay mo Uy, pudno tayo tabakit. Sikatay ayatag. Ay, awanin ti sa bali pa ay. Iswapo na asimon ti panagimimon mau. Talaga, Tisoy? Uwin bakit? Ay, ayatan ka. I love you. Hindi mo kumamat ikan iti sa bali kay papanandi panagpadpadigo ka data ni Mari Elena Kaputa ag best friend kami. Sipod pay. Ay, pakawanan na nga road Tisoy lakay. Nagkamali ang iti panangipapan. Pakawanan na ko na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, nga inday pinaulwan. Padigaw! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Kwartaman? Merced bakit? Ay, awan kwartak. Sige na. Tapno napintas ka. Anadom ay ati kwarta, Fausto. Igatang ko iti kape, Merced bakit? Anya lakid din ay Fausto. Kalkalpas mo lang nga nagkape, ang kape ka manan. Sige na, Merced bakit? Matayak no sana ngagkape. Mabit lang. Adtoy, sa nga gasot day ta. Isublem ti suklina. Depende. Anya depende asasawam. Ingka gumatangan iti kapem kat isublim kanyak di suklay. Gumatangak man iti kape at tengedan, Maya. Adaya mo tengedan akapay Tata Faustino. Si Kamet, kaskalasaan ana irwam kanyak, Maya. Amom lang aroden no anya ti kapek. Ha? Bigbigat? Ang kapi kayo iti arak, Tata Faustino. Wen Maya. Day ita ti kaimasan akape dito'y lubong. Anya? Oh, antaw iti bayad ka. Day sukli na, itid mon apulutan ko, Maya. Anya pulutan ti kayat niyo, Tata Faustino? Day talatan kornek, Maya. Igatang ko amin ang ti sukli na. Mabiit lang, tamangalaak iti kape at tengedan, ken pulutan niyo, Tata Faustino. Nagbayag lakit din anapan kibatang iti kape ni Tatang Mau Banjaw. Kat no nalabsak nga gininom iti arak iti tersena ni Maya, nanang. Anya, bigbigat nga agin inom iti arak ni Tatang Mau. Wananang, agmay-may sa nga gininom iti arak iti tersena. Ay sinalbagalak-lakayan. Saan mat gayam akape iti mapandagatangan no di kat arak nga inuman na. Ay kat na may saan na kayo manin ni Tata nga, nanang. Amuyo matanti ugali na. Ha, agsaga na kanyak day di alaklakayan. Ha, inulbodan nak ti awanan baeng. Anay ko. Anay, ouch. Abay nga katos ka nga, Merced bakit? Ayan, jay ginatang mo akape, ha? Ay kat nainom kun bakit? At dan dito'y istomak ko. Kape, wano arak ti ginatang mo. Kape, bakit? Naay, ipilit na latta ti kayat na, ay di nakululbudan, Faustino. Ay anti-suklay. Anya sukle, bakit? Jay sukle ti sangagasot nga intad ko kan ka. Adaya sukle? Awan mat malagip ko Ay na, ay, mabalsig kan sa nalaklakayan. Malipatan pa yan, agraman suklay. Ay, papa na mabigbigat, Faustino. To the moon. Anya, to the moon, nasasawom dita. Ay, di ka man na nagsursura, Faustino. Road trip, brum. Ay, bag-date. Anya na kita sasawom.
Ay, inakiday tanay. Nabaawan jay kape. Rumwar ka manan na mapanagkape? Katadamat kape dito'y balay? Ay, saan ana imas ti kape dito'y balay? Nagpait, nagalsem. Anya? Naimimas tag kape jirwar ata makaulaw. Adaya mo't kape ang makaulaw. Ay, adda Merced, bakit? Anya ang klase ti kape dayta? Tudamon. Road trip, brom-brom. Ay salbag ka, anya dayta sasawam. Ay, ikog tarkan to, payaging gay jay bula